بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ده حديث كي بخاري رواية كريا ش عبد الله كري عمر رازي بنا خدا الوابي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وها قوتيا يا إلهي شام مجمرة مبارك گلی مسلمانان دقت بکن گویی شام ما یعنی شام شخوره مملکت قبول کردی پیامبر نشخواد تنیرشته و مسلمان را قبول کردی شام ما جمره مبارک بکن یا الهی یمن ما جمره مبارک بکن بسرج گویی یمن ما هنر کاصحابه گوتن دنجدامه دجی يعني نجد مجيج مرة مبارك نجد أبي قول ديس يا إلهي شام مجمرة مبارك بك يا إلهي يمن مجمرة مبارك بك صحابية ديس قولن نجد مجيج مرة مبارك بك راويد بأذان دكم دجارة سيان دا پیغمبر قو دور دا وي زلزلة و فتنة هنا دور زلزله و فتنه هنه جور شیطان درکوه پیامبر نجده را دعا نکریه ancak Şam'e را و Yemen'e را دعا کریه عز بن عبدالسلام رضی بنا خدا لی بدویجه پیشی پیامبر دعا Şam'e را کریه دور Yemen'e را کریه قاعده دشته اهم her zaman Kur'an ve sünnet ve de peş. Demek ki hürmet Şam'ı jiya Yemen'e ziyadetire. Ama Peygamber her de jigoti Şam ama u Yemen ama jve emdzanın ko kıymet Şam'ı gerek elba mezahbe. Ehli Şam'ı bizan bin çava Peygamber Medine Peygamber Medine ile tek Medine Peygamber پیامبر گویی شام اما یمن اما یمن جی و شام جی او جی باشار پیغمبرن او جی ارده که کو پیغمبر نسبت داوید دای بالخو و جوی کو مسلمان لی صاحب در کevin پیغمبر و صحابت جو التفات ام پیبکن gerek ehli Şam ve ehli Yemen'e kıymeta memleketi xo gerçekten gerek bizan ben her du jî Darül İslam'ın محافظان مثل مسلمان تبع لازمه باجار پیغمبرن باجار مسلمانانه در حق اردا شامی در حق جامعه قدسی ده صدان حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیا ما ancak سه حدیثه اکتفا کر خدا اهل شامی اهل یمنی شپرزمه کی یا ربی خدا اهل قدسی محافظه بکی خداش بود دسته که اهل قدسی ما مسخر بکی خدا جامعه قدسی جدس یهودیان تحریر بکی خدا دناوا مسلمان دنیای ده وحدت و اتفاقی پیدا کی خدا روح امت دمده دیسه صاب کی گلی مسلمان اهل صلیب هاتنش بو اهل قدسی ده تاریخ ده مذبحه وکرنه مذبحانه وکرنه جه 7,000 مسلمان زیادتر انسان دناوا جامعه قدسی ده گران نوا ملعونه عرفا انطاکیا لبنان فلسطین شاهده کو اهل صلیب خاچلیه افتشتانیه سری مسلمانه حتی سواری و سرپشتا حسبی دناوا خوینا مسلمانه دچونه خوینا مسلمانه دایا بنزکی حسبی و او قاس قتل و قتل کرنا هنگی دیسه مسلمان هاش هب بلابون جبلابون مسلمانه و خاشلیه فرصت دیتن آوانین سری مسلمانه آنجا وقتی مسلمان خدا نهف دور صلاح الدین ایوبی جمع بون
ji xefleta xwe şiyar bûn, dînê xwe bûne xwedî, Me'reka Hetimê bû mezar ji xaçliya re. Pişta we hate şikandin, ji ser arda Şamê dûr bûn çûn. Pey Salîbiyan da dîsa Müslüman ketine xefletê de, Müslüman pevre meşgûl bûn, bêneqlê Cengizxan Hulagu Tetar ser alema İslamê vehatin. Paytexta Abbasiya Bagdad işgal kirin. 2 milyon zêdetir insan kuştin va Tetara we. Dîsa paşî ser arda Filistînê serdestê îbadê Xwedayê mu'minî salih ku ji her etrafê dünyayê hatibûne mudafaa Qudsê, mudafaa Şamê. Di Me'reka Aynil Calût de li serdestê Memalîka pişta Tetara jî hate şikandin Xwedê we perîşan kir. Ancak neyar berxwe neketine, berxwe nakevin. Wan her xwestine ku arda Şamê îşgal bikin. Müslümanê Qudsê ji hev tarûmar bikin. Di serê vî qirnê em tê de piştî herba alemî ûla xencerekî bi jehr di qelbê Şamê de dewleta kufrê di qelbê Şamê de yerleştirmiş kir. Filistîn, arda Filistînê qismek jê dane Yehudiye. Ancak dîsa va irqçî Araba ew erd da Yehudiye. Hatta yekî ji va Erebê irqçî ware fotoğrafê xwe kişandiye. Gotiye nizam Musa, İsa, Muhammed çi ji me dixwazin? Em û Yehudî biran e. Em kurê İsmaîlin, ew kurê İshaqin. Hê Musa tune bûye, İsa tune bûye, Muhammed tune bûye jî em kurapê hev dû bûne. û bi wî awayî bi wê irqê arda Filistînê dane Yehudiye û ev anîne serê alema İslamê. Alema kufrê tevê Yehuda ji nava xwe şiyandine Filistînê. Wan bi silahê ecêb mucehez kirin. Eskerê Brîtanya wan ji bo herbê hazir û muheyya kir. Ehlê Filistînê mehkûm kirin. Silahê wa ji destê wa derxistin. Bêquwet hiştin. Çi dema Yehudî bi quwet bûn, silah bûn. Elmîne herbê di sala 1947 de İngiliz arda Filistînê derket û li şûna xwe dewleta Meymûn û Beraza hişt. Dewleta Yehudiya hişt. Digel van hîl û pîlê kafiran Xweda dîsa hafizê Şam û Qudsê înşaallah. Ev jî wek ehlê Salîb û Tetaran wê ji vê arda Şamê terd bibin înşaallahu teala. Ev erdê bibe meqbere ji Yehudiyan re înşallah. Li gorî hedîsa pêxember, gorî hedîsê pêxember arda Şamê di kefaleta Xweda de ye. Sukanê Şamê emanetê Xwedê ne. Kesê ku Xweda hafizê wî bê zewala wî tune ye. Wallahu xeyrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Ancak li vê de sualek tê kirin. Wextê ehlê Şamê bin hifza Xwedê de ye. Şam bi xwe erda wê melaîketê Xwedê perê xwe bi perê xwe Şamê muhafazet kin. Ev çima ehlê Şamê hevqastê kuştin, tê perçiqandin? Cewab ev e. Çi dema ku Xweda xwestiye ku qewmekî mezin bike,
ويبقلك امتحان دكي خدات قرآن دوهات بيجي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سورة محمد آية 31. بشبهة وامتحان بكن حتى مجاهدي و أهل صبري جوا غير مجاهدة وغير صابرة أم فرق بكن ناس بكن أمي هر حالو كاري وبزان بد دوی دي امتحانه كي مزن دا مدرباس بكن جبوي خاطري قنجو خرابي و أمجا فرق بكن قال امتحاني افتشتي تيتا سري أهل غزة أهل الشام بظاهر خو عذابه لكن تحققت أخذ رحمته جوان قالك شهيد شيد بن أهل الشام أهل قرآننا أهل غزة أهل قرآننا قرآنك وتخوينن هر سقنتي وادتشن ربي عزتي جمسوماني وكا أهل غزة أهل الشام وهاد بيجي لن يضركم إلا أذى ضرر نادنا إيمانا ضرر نادنا أخلاقي أو صادجة أزيتك الدنا جسمي وهو قاس وإن يقاتلوكم أجرش بورا جرشكتن شربكن göğüse يولوكم الأدبار يبشتاخوا بالنوا يعني ربي عزتي في باشيافا رفا باشيافا إن شاء الله ينلقيا باشيافا هزيمته ثم لا ينصرون تكسيكو يارد ما واجب كتنه حال حاضر أمريكا يارد ما واتكي حال حاضر عالم كفر يارد ما واتكي ancak zamanı ki veri ko inşallah yepiştâ bedna Müslümana beraber mütkesikçiliğin kâri ve muhafazatı. Da aslı mesele de ev heye. Hali hazır-ı İro'da teve küfre Xudaya hef. Maddeten ve ma'nan ev şevra destekin. Ev buna cemaat. Ruhi cemaat cihad daimmetine. Di cephe Müslümana da yekbun tneye. مؤمن به سری مانه اغلب سری اوی کت سری مؤمن ده خائنن نیارن مؤمن فلسطین بیزاد و بسلاح مجادله دکی عمل فردی ضعیف عمل فردی هر زمان ضعیفه بیدنگ و بیترسه خدا مؤمنان تفج هفره بخبره وانج عذاب نيار ايوان خلاص بكي وتعالى تناظر مسلمانة دا أخوة إسلامي محبته ووحدته بجي بيخي وربي عزته جفيت تفريقي ما خلاص بكي مالدورة صلاح الدين أيوبي لدرك يوسا بده هاف ديسا كو دي قومطاوي دا ديسا قدس فتح ببي جوا خاشليا جوا يهودا باقش ببي با خدي ارنتشتكي مزنه خدا عزيزه خدا قادره قاوا خدا تعالى إرادة بكي هر تشتي بكي ما توكل خبدا سر خدا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتعالى ما تفدى مجبور طاعة وعبادته خبك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.